Tala falava o se whakapoponga o tala mai Australia le Radio Samoa. O le a whaasa mai ia Council Rangers mai le toetu ina o ni whaasalanga e le ini tickets i ave taavale ona o le pakaino o taavale i lalo tu la fonofou o whaalaulo nei e le whainga malo a New South Wales. O le ngai o inga wo whaia i le mai o le tele o whaasalanga e whaatatau i paka o taavale o tu ina le local council i le tausanga whaale tupe taluai. O le whainga leo le leai o ni tickets e tu ina i abta avale, ai na o whaasalanga o tupe te tongi e lafo atu i le meli, sa mua i whaatino le lua whelua se fulu e le whainga malo sa iai te ruai. E lafo ai whaasalanga i abta avale le meli ai le ini tickets e whaapipi i ai whaamalamo ta avale. I lalo lao tu la fono fo o whaeloa nei, e te tawai le au whainga ruenga po Council Rangers o na whaapipi i se whaalinga i lungo le taavale ua sodia se tu la fono, ai se vangana o ies tu langa le saunga le muri whaapipi e o ia whaalinga. E mana o mea fo i le ranger o na pue se ata o le ticket pe a umo na whaapipi i le taavale. Tua tele e taavale o langolango ina ma whaaftaia lea whaasisiranga ua whaeloa mai le so. O se whainga malanga le Qantas mai Townsville a nga i Brisbane na whaau i ane tūla wele ele wawe le malai waalele Rockhampton o na o se whaale tonu na awhia i le waalele. O le whainga malanga nāru ese mai Townsville i le valu lima sifuru le tāwana leila ai a o alu le whainga malanga na mawai le pailate se whailo o se vaenga o lo o whaale tonu le waalele. Tu ane i lalo le pailate le waa pe o na mna mia o na whaia i tūlanga whaale tonu whapea pe fu na whaelo le ripoti matara sanga ina i lo le whaatula wele ele i se malai waalele e lata le tāne. O se so upo le Qantas na i wha maoni le 9 News o le whaale tonu tau le pressure o le waalele na hafuai masa tula wele ele saunga le mu le wa ai Rockhampton le i se soifua na awhia. O whaatulanga i si whainga malanga mo le pasese i a taunu watu i Brisbane e pe o na fuafua whai malanga iai. A o whaftaia le company waalele le onu sai o le pasese ma le malamala mafoi i tūlanga o whaale tonu e ono tūra i mai i teimi o whainga malanga. O le company tele le Amazon o whaeloi li poti le so o mai ona ia whaalau iloa ilana o whainga ruenga e mana o mia uma i lato o corporate employees ina ia iai le ofisa lima aso le vaiaso a mtatu le tausanga fou. O le ofisa silo le Amazon, Andy Chazzy, sa ia whaia lea whaaringa whaasoanga i le au whainga ruenga. Whai mai ia o le ato e fo i le company le tūranga sa masani ai le ia o mai le COVID-19 mai le leila ma le ngā lulue whaatasi mai tā ua foi. O le tūlanga o iai le company talu le COVID-19 sa mana o miai na o le tolu aso e anga iai i le ofisa i le vai aso. Ua whautua mai fo mai ia mātā la foi i le hay fever e fōlinga ua wawe o mai le nei tausanga. O le isi o na ingoa allergic rhinitis mai e to o tele fo e masani na awhiai e mai se le tau le nei o le spring ma le anga i atu le tau mawhanawhana. Whai mai fo mai o lato wa ia si itia tele o tangata awhiai le hay fever i le vai taule nei o le tuatatongo o la au e mātele na pepesi ai le a fo i wha mai o na efe avea i le savili le pollen mai la au i a maa awhiai tangata. O aunga au whiai le tale o le tafe pe poloko le isu ma neso ma mumu mata ma mangeso fo i le wha i. Fufusi le fatafata e afu ma i uina whainga tau na manawa inisio taimi. O fautua ina le vaai o se fo mai pe a whaiwhai te tele a unga. Ma le tala muli, o saunua se tasi longa i le taalonga le lakapiriki Australia Greg Alexander, ia ave esea le afa le au o Nico Hines mai le Cronulla Sharks mo le taalonga o le Vaccinated semi-finals. I se whaatanoanga Alexander e le lipoti wa ia wai e te tau ia Hines o na toe anga i e mata le lei le lua afe luas fururua ma taalonga le tausanga taluai i le ito ingata alo sa taalo ai pe i tai wa te le swinga i le teminei. O Hines le isi furupeki au pito le lei o le NRL sa iai talo nanga i ane mai i le Cronulla mai merepone i ai ese lawa finangalo whaaria o lau fia le lakapi i le nei mata upu. Wai mai ia isi ua tele fo i finangalo whaaria ua tau au ina aafia ai ma le whaia o whaai unga i tamata alo. O lo o whaataria la le whaalaulo ina mai o tamata alo fo i o au mai se lava i le tau whaai wi o le tamrisanga lea ua iai le nei vai tau. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei asalua, tātou whelo e fo i a tai au i seisi whaapoponga a soifua ia.